Mwaramutse. Mwaramutse Dr. Abandi mwe ko mutavuga. Natwe twaramutse. Ariko rubanda muri yorobeka. Nawe koko uzi byaraye bikubeho n'umugore wawe. Mwaraye mu ngumi none ngo mwaramutse. Iriya migeri n'ingumi nawe wabyumvaga. Ariko sha papa Jado tuvugisha ukuri. Uriya ari umugore wanjye. Najya mu rukiko nkavuga ati uyu mugore mumunyirukanire. Muga ubyumve ko twaje kwisiramuza twaje kuvuga ibyo mu muryango wacu. Rega wa mugabo we, byemererega washatse umugore wize ku ngufu, uzakwiyicira. Tuze mwese. Ngira ngo mwaje hano muzi gahunda muje gukora. Simubizi mwese. Twe nayo tuzi. Hoye rega mba mbizi kuko nta kuntu warya migeri ingana kuriye kugira ubwonko bwibuka neza. Rata muga, ahubwo agira vuza niyo mikaso nkuriragaho hakiri kare. Urashize none. Ngwiki. We ko wikanze ntabwo waje gukatisha ndembo yawe. Yego rata muga ariko ubanza nabifite kuko ibi nararakorera umugore. Umva arara mwabiza quartier yose tukavuga se uriya mugabo afite ingano utera tubwire. Wahora n'iki se sha ko kambere yo nkarangije ahita kuri phone. Yamaye, wa mugabo ku kijyanye n'abashakanye nta kintu ajya yimarira. Ako wa mugabo nawe manzi udashobotse. Kubera iki se muga? Ukaza hano kwa muganga ukavuga amabanga yawe n'umugore. Ariko muganga nawe urasetse. Ari utabizi ko papa Jado ari imbwa? Muga ntabyo uzi ibyo bintu. Wa mugabo wamumbwirera. Muga gusa wahora n'iki yambaye n'ikimina cyacu. Aha muga wabyumvishe. Ahubwo papa Jado uza kumucunga neza urangiza ko mukura ahita gupera kuko ucunze nabi. Wasiduka yakarenze. Wa mugabo manzi uri umunyamategeko. Urashize none. Ubwo bivuze ko ari nawe turahira. Yego rwose muga wabimenye. Uyu mugabo mumuherewe kuko mucunze nabi yakwambura ivumbi. Ahubwo tangira udukorera. Yego we tugiye guheraho amazina yawe. Nitwa Nitanga Eric. Nitanga Eric. Imyaka 20. Wavukiye he? Rutoni. Mu kahe kagari? Ka Rutoni. Umurenge wa Shyorongi. Akarere na Karulindo. Okay, ibyo birahagije. Wowe wundi Nitwa Ndayishimiye Jerry. utuye he? Mudugudu wa Kabakene. Urashize none. Akagari. Akagari ka Kijogo. Okay, ibyo birahagije. Ndabona ibintu biciyemo muri system. Ubu dushatse twatangira. Muriteguye? Nge nditeguye kankurireho. Action. Harya muga ninde uri bubanze? Ni wowe wibitinda wagenda bayikate. Ariko hari nashonje. Subiza kariho turahera hose. Ahubwo banguka tukugire vuba udatinza n'abandi. Ariko muga ntago ari njye ububanje gahina akajya kwarira amatungo ye. Ariko wa mugabo we urarebye usanga ninjye bakwiye kwikuraho vuba. Genda se bayikate nyine. Ubwo duhera habonetse tugende njye kumukorera. Erega genda bayikate. Nebe tuzongera gukoresha wa mupuri wawe batubwira. Akundi wowe uko ari wowe ubanje. Genda bayikate. Ngaho mwihangane mbanze muri mugenzi wanyu turaje. Muganga we. Manu kumva birimo kumubaho. Imviro irimo kubera amahanga. Uziko ndi kubyumva koko. Ahubwo turapfuye. Reka nkwereke. Twigende muganga naza tubuye. Akuzika ari byo cyo nicyo. Twigende.